mambisi athiani kuma 2013 tanisha mbiki suzuku wa athiani na ndiki nyume na athiani ditania kana athiani ni kizeze kimwe kitwarite mbau kila bandu na kwithia network yo ikwata kila bandu na tuitha thina nayo na wenda ukunia athiani anytime ukwata thukumi ma athiani anytime no connect ya kila kindu chonthe ka communicate namo na ima phone ya everything kuma ground makamanya kana ni ukweli maitangaza kindu matena evidence nacho kwao ni vinda zakwa ya kwitha ndia dinena uguo kana ku Thikisia wa Athiani FM na musiaisia wa Athiani FM. Karibu sana mitamboni za Athiani FM. Mnani wa omondi matuku ni 13 mwini wa keli mwaka wa 2025 mudhna wa utani ya radio yani World Radio Day. Na mnani wa omondi mudhikisa mitamboni ya Athiani FM ni nake mwambililia wa kisi zikicha Athiani FM ula woki na idea na nienda mudhikiza mudhani wa omondi tunene nake atueleze maundu mana meo kwenye nikiwe woki na nikiwe mwithikise wa mbili nikisi zikicha Athiani FM na miolote ya kila waina yo kwamba ya mukamba ni wathikiye nikiwetie eletio Athiani twisi mwithikise ndi Athiani no mathiani ya amba ya mukamba kabisa na mitamboni ya Athiani FM na tabia mwithikise masito mako kwa masito ni tawa Thomas yes ngui wa Kilonzi na kana zamana uli kutunge muwea ndo ntunge Athiani muwea ndo computer trade no nena nia owo World Radio Day yes na ni asia ne katika uoni wa kuanzisha Athiani yeah na kumangito kundu kwa tofauti then ona ni data research muno yani kwiko ni weka ama ukunikili muno kama ukunikili na kutethia ndio na ndola alama ika ama kwatangana na mitambo ma ndola meka na ukunikili company musio uilata yes. na they are no train and more na they na byukite muno mukamba ngethia no kunikili wa olondo mobo mobikea enendi ngethia kundu kumwe andu mena mobo lakini we gaitse sen na ngazizia ibe na ndo alama akamba maito kana mbalini ulama enda kutangaza maundu ala menda utangaza mundu anengane mobo mameubikana na ethane ki biasala mundu aitwembeza na wetwembezi logo ito kwando ethando kwenda tia uyu kamande kwenda ndogwesuwa yani kweza kwenda ula uneni bukelemu wa biasala wivo yu ine ethane ngona bena madina yukwenda mundu la wina ka biashara akageke kwa antena no kwenda kutangasia kwa isete isese lasi kukuta kwe bena challenge maubo mianezi ndivo haya cha keli ni kweli twena mitsukomo ya kisiasa muno kugeza kwithia era kwangalekana ni bena muteti fulani na be muteti unge fulani bato kwate yani itamuzini chusukumizo kwa media atilia kutia iza uoni ula munene ni chao muoni munene wa chao kwa kaemba kwa kamba ya mukamba na kumitunge yani tia na edhabe kutunge yani tia nomba ko wete kila mundu ndino akikabu kimwe ile kwithia we wa makueni ile kwithia we mukamba we kalo daraka ile mukamba we kala Mombasa tutungeanisia mbaire to na kunena na wasio na wasio na kitunu na wasio na weight na utona kwithia utona yani kumitunge yani kwa bamwe na tokeza na molo to ndio cha tumise na eda yukingi cha katatu ne obisi amana abo kumita nebe ndo ana kamba menge moko kulya mawe eda kwenda kindu ginikyo niki ukusukuma bado niki ukudhinya ngono ne wa yata wewe yani uiona waile kuka na
ndona kuka ni chano na kuika lakini janzukumia muno ni choke nike ukunikili muno ne mane kwani kona sese siko dena ni chao wingo yu maybe me create me ane zumbingi but ni chao na kuika kito bauti ke kwata ni embai tuka create myane yawe ya na kingi beke nduge wito andola meito me katika mitalatale ya wini talent isu ukweli namba hizi za kwa ugeza kweli mundu zuno ndio mia CD karibu itana zianga media kana koloko drive kaka umya kino nengana kino iwa wana nengana kino agunena jwe manda we kwanza bezila we na zo ambi kwikwata wayiko kanyata wa studio wadi studio bezi adala la kuona mundu akwa record badile na bezi adala iwa zio kuda no kwana bena gap yes na twaze kitseteki kila tukwenda ine na vyukie neka noza nyamo neko kunikili nona pena mwana wibo tuni ndikwe kanyata koni ndio tubingwe kisese yes kitedeche muika ola witu ala meka teka wini makwate mundu umye wali wake na kete bamana hata uchiwa ne yes ukaba ukaba kwa yuta ide na ndai oda bamana hata itwa pesa yes nungwaje yeah cha katatu tuona ni tuzobya mawea kwa muika witu cha kingi nikicha kutungeanisia mbai atwitha none ni umwe no kwithia mobo alamara na dikiwa ne motangaso nongare izu sie itwisha ila tuosa ni cia ukunikili tuona tuoso cia mwana u tuketha twateithia mbalini na inona twethwa na u tuketha twaka imbai twaka imbai ya twaka imbai ya mukamba na bwana Thomas wa kunikila pe na maundwasu kana maundwasu makuki oyo kana moloto kwa mbelile kiseke cha Adhiani FM ndoto yaku kubikia oyu kuma ila wa mbelile Adhiani FM kuma wumya idea woka wa make into practice mwa mbelile kisese wa mbelile kisese cha Adhiani FM na woka wa create maundwasu wa mbelile nuko no bike aya twanzia sia kisese tusobye mawea ayuthi anda muika witu ai ngomba yitu ikendo na ziligale kasi tusobe tumemo cha katatu twetu bingwe miana with mobo kuma kuma isione cia ndoani ni mabikia kuna ni matangazwa itweke kana tweka itwikite nundu be report kila makona momba meru kweri pana ko ezuna atwa ila so tunena nisia kana bingwe miane amobo matubikie na mobikia maitu kula ni mama na kila chende kana nzi asiata bali ile asiata kana twendete ba yes ukweli ni twetho na molot ukweli mundu atembedo no kwegwa na ungwegwa nzebe ne kwate nzebe ni agwaju na so you there you open na maripota kila kunu kila bandu meko no twete mobo tuma na mbali lilai katika haraka mashata mbali lilai katika meru ngobe historia nene kana be mwana omwe rigeze kitu munene wa Adhiani witha Uganda etha kunu kweta wa Uganda nako kwa Museveni etwa Geoffrey Musoki asia amana mbai ne ya muye abingo yake no mala ni jo twenda ize kwenda ni twatungia nzo na lape ongi kwanza we Spain onazara wa Noru so ni mba yo glaba ni ndungia ni zo na lape South Africa ala mai Cyprus EU America ala monze me UK monze mbai ya tungia ni ndungia ni si azandi na
nthini wa maundu acu withitwe ubangithitie moloto waku kelelo chaku na maundu acu withitwe yikanigwa kana peo na challenges kana maumola withitwe ikomana namo nita maumo ta mekwala withitwe ikomana namo na wena ta wi mwambilile wa kisese gani kindoke ya maumwana wa mavita makili ya bina maumethwa na maumo moka nikenda yes agwa ukona kimbalutia kimandikira bantu ndidawicha kana kimana kana joloka lakini wanoke kita wana chokile amadha mabindange no the wili we bantu ukona maybe challenges nyetu mazwa ala utomia alama da umaga kwa challenge nati no nisithi robondo bebe to policy cha sido asisenzetie na cha senze ni dubatano likana tuyambia twena tuyatangaze ando katika mtandao twe radio ya mbe kutangaze radio ya mbe yes katika radio Johnson audiovisual yes let's not even audiovisual ile ya streaming yeah twe radio ya mbe kwanza live streaming yes katika Okamba yes unaona yes mwithukize zile streamer ile streamer muona awali kaulika radio twidiro radio ya mbe ya DNFM yes falika bogie na meuto eza gwethia bala bana nitukwete mwa kwata zebe bana etweno twenda kila muntu twenda onetha we batsa ba utwithikisi abia so ndukone challenge tezu cia mtandao no mpaka chikoka ukeza kwithia no mpaka umande internet nikenda withwe ndona kimwe watangazite studio na mpaka education lakini kila to icha amina challenge yoka no mpaka withia wena weyombadete kana pomalo ka bataba no mpaka kamana olondo yani uko kwa metoke na twena nini twedo na challenge zina twamanza usunge oito nena aviani bado yo katika mtandao yes those are challenge la sioka sometimes uko there challenge ngine uko there ni kana nukwenda kuandika ndo mengi na ndo accommodate kila mtu yes ndo akamba la mazomete media ni mengi maingi bio na ndo kwenda mandika yes na nazi obyo lakini either akamba ni yuto yoza ndo maana dana kana yoza ya ndo viviti ndo ndibyo cha ndo bero cha ikila keto no rutete ni kwana yes tunen tudanza jitalu tukiye koleza tukwaka tuke ngoloba je kato italundi na niwe wa onila mwatangaza mwazia italu nene ya ile gwato talu nini tukwinjwa na yu bwana Thomas kuisisia radio omondi na ebindane yuwa mbele la sa radio ya DNFM wasisia omondi ne ebindane you know kona kwena maundu maingi bi mabindukite no kona ebindane yuona ndo matangasa mateneke mebithete wethi awe soko mana na mutangazi wa radio ya kwanza ni wewe okay amazo ndi si wiona radio ba ndini wa miaka 10 yukite na wiona DNFM ba ndini wa miaka 10 yukite wikombea kume bindu wambelilie na omondi na mondola mande na kuka ebindane zi yes miaka 10 yukite bala radio ended simoni radio ended simoni yani nizi bena revolution kana bena ngizino ubucho kintambo ni ubucho ukite ni wa technology kana teknolojia na yukite sukumezi mwedukisa katika mitandao na katika simu ize gwetha nitembera na simu yakwa niyo radio yakwa niyo ngwedukisa kwou na sisia bala thia ni ended twendede bandu ba kwithwa na apps ile tona kwithia wenda thia no ulizo simuka ukabinia ukethikio kilo kwenda edawo program ya gwendede edawo endede mathau alama anje meka wajabi zikimuyu ugwethukisio londo azeno igime toeka no timu elenge icha mthembo kana
Kuda no akwatikala chende ko future kana pala twelekele ni ba nungwaje woni wito kana woni olani na woni adhiani idhan bai katika area sia kuidwa na radio ingi kuidwa na TV nikenda sia bingu twa create miana ula moloto wa ula we kataka moloto wa kwa hii to create miana ya ndwa ingi inze kwithia tuo be alame katika TV section na be alange me radio ni nungwatia nikenda twa ya view unit to atu kwandika kona wakamba nimbalile na angi definitely ona tuyana twema okwithwa na andu angito no gumasobe cia miana nungwati kutu amasobe cia miana katika TV tu masobe cia miana katika radio ingi tukethia twathanza cia italu nungwati na ukwithia na watu ala ndo wasobe ndo wasobe cia mundu umwe ndo weka ukunikili wacha kila family wasobe cia kana kila muti wasobe cia mwana wina bakubi andu thantha kana nana alame mutegemea kwa wathiyela tumita kwa kizungu the multiplier effect ya ne rake biti twasobecia mwana nizia na family kwa alama mutegemea etha ni kimoyo na akiona alama so itwa twasobecia andu angi twitha twatetheanithia kwa economy ya chau ya Kenya ndeto yaku ya muthia muthani wa umuthi Twitter ni muthno wa radio wa audio radio ni ndeto yaku ya muthia kwa muithukite wa ADN FM ni thiku kwa nuku meati tengi akane kiseze cha Adhiani leta lu ila ina mbalili yonde mbalili yonde hivyo wadizia uwo wa uwo uwo utemweja kabilu uwo utosete kona uwo wagibu utemwonge uwo wagibu utatone hizo kintu Adhiani tongweti tongweti ukamba na kudiwa kola ni diuka uno ni mundu wa kutembea na kwithukisha ground ya siata na medukisha chau ni diukite na katika kilandu kwithukisha 10 makuli maka ukethia thanza tu kana monza wandu azumedukisha dia katika ukambani wa mbali kwou Adhiani endeketo muno edukisha metu nimendete Adhiani muno passionate yani kwango nimendete na yo nundu nikisese kila kiumite kumete mobo na kwekela chailite na kumobo ala mailite makele makele chao makele mabuti ngati ko kila tukwatha enenthi kana mbalili ni ati twende ya kumwete maboala makele mabuti na mena lato na kuendea kuatia nundu wazia katika programming yitu kataka zika hii no kisese cha Adhiani kibundi asia mbalili ubo wawili kilungu yake twanja bizikimo peba ndu bange bena kilungu kingi kiete ya ukambo ubo wa uno wa mukamba hakuna na edhabe abunda bi hakuna lakini program hizo twekalende twa mitobya twaje ndu kwenda tumane mbalili pala yumete umo wayo ba ondo mokie mbaka ba na swiba na twendete ba na twinayo baadhi ito waduva so na ilungu bingi natala si bingi sia ubo wa anduma witi anduma biashara ko twende tutungeanishe imbai lakini tuombe tungeanishe tumeongele kinu
tumitungeende tumiongele chao tumiongele hata kwa kumasomeri yes otwamongela tumutwambe ewe wende kwithikisha ongelwa wini tukausomeri ongelwa kithomo ongelwa kindu cha familia ongelwa ubo wa uiti omathimo ongeletu kwitha imbaine yakwata na itumi asante mwithikisia indi usu ni wa mwambililia na ula uoki na idea ya kugana kisigi cha Athiani FM etawa Thomas Kilonzi ni wambililie ni kisigi cha Athiani FM ondo asu mothe mwithikisia yu amati wa Athiani ni ndoto yake Thomas Kilonzi na ithima Athiani FM muthani wa umundi tuutania muthana wa radio World Radio Day tukwatha kana tuendea na kuuthiania tuendea na kuyakela chaidite va mitamboni za Athiani FM endea kwithikiza mitambo ya Athiani FM wasa witu inaito mwithikiza ligana kana page ya Facebook ni Athiani FM iPhone wasa witu inaito na maito SMS ni inaili kenda ili na no twithikisa online withe we kuya this anza America Norway kila bandu bonde mwithikisia no withikisa online kwitha indi twiwo na indi dimission 67 mwithikisia bado then wa kaunti ya Makueni kaunti ya Kitui kaunti ya Masako kila bandu bonde mwithikisa paka Mombasa withikisia Athiani no kwata indi kila imbai thiende na uthiani kila mwithikisia tetasya Athiani FM niyo Athiani ya mbai ya mukamba nye nitawa Jarvis Kimoyo wanzioka ndikwendea uende na utani ya muthana u wa World Radio Day. Asante. Kwa masira nita wa mama wini kana green grocer matu nitho wasiamboka sokoni wa matu na ni notani munene wa kutania kisesi cha Athiani tuyo mundi nundu ni umwe katika ala mambi si Athiani kuma 2013 tanisha mbiki suzuku wa Athiani na ndiki nyume na Athiani ditania kana Athiani ni kisesi kimwe kitu kwarite mbau kila bandu na kwithia network yo ikwata kila bandu atwitha thina nayo na wenda ukunia Athiani anytime ukwata thukumi ma Athiani anytime no connect ya kila kindu cho ka communicate namo na ima phone ya everything kuma ground makamanya kana ni ukweli maitangaza kindu matena evidence nacho kwa uni pinda zako ya kwitha ndia dinena ugo kana ku exhibit kana kisesi cha Athiani ni kweli ni na yo katika alama pingu ya Athiani kuma 2013 na ni tuite kuma tutena Facebook kana Twitter kana whatever tuitumia kindu cheta wakangethi na natumite kuma Nairobi mpaka Usueni mwiso wa mwingi Kitui kila bandu kona yonde ni muthosi na thoete kadi cia Athiani mpaka twetha ti amwe katika ukambani radio station tufumite kwa une notani munene nundu wa kutania kisesi cha Athiani nundu wa kwitha kuga kila kitangaza audo na kwitha kikwete mbau mashambiki masio nye nengwasia ni mubea munene nundu etha kwi kisesi kitetha kinyume na kunena shambiki ciacho ndi kisesi cha Athiani nundu athukumi ma Athiani ni na surety kana ukakuna simu onetha nindi maye ma ku appreciate nimetikila kwa simu yaku na kwithikisha kila unena kwa une ngwasia nesa kwa mashambiki tu support kisesi cha Athiani nundu nicho kisesi kila kinena ugo na kila kithaa kiatiwe kiati kinenete ugo katika radio station sio kambani. Sitwa nitawaesta mutu wa kuma Kisiki nivata na kisese cha Athiani nono nithane shambiki suku ula withukia cia kisese cha Athiani na umuthi nitha nditania Athiani na Athiani ni kwitha kana nivata nayo na ni twendete Athiani ni nzeo ni kwitha kana ona wenda undu waku na simu maingi noya Athiani ni nzeo na Athiani ni miendete yesa mundu wa kuma Kisiki.